Niletum ningkan kang tim bainong kilong le apreng pen kachipajok jia phan ke sai hemalong pran kachipidam anvedlo MR fix pay la pen CE arat. Women Karbi Students Association ningkan isi ke chok mahang ke thekarni diphuk labalong ketalon. Lum sajar taab rongman pi arat piniarni anta mesen atawar cheleng long lelang. Namaskar, Langme TVS special offer start hoise 1 September to 31 October loke. Aru ei samoyar bhitor apnaloke jikono vehicle purchase korile logo duta helmet gift hamper aru thakibo lucky draw coupon. Ei draw couponor bhitorot apnaloke hoyto pabo pare ekhon scooty ekhon bike nohoyto eta LCD TV. To ei bikhoy odhik janiboloi hole jogajog korok amar phone numberot nohoyto ahok amar showroomot. Amar address to hoise Birla Difu Manjar Road opposite HP Petrol Pump. ধন্যবাদ। Karbi Anglong live ada babirta long penili sami mirinhan sipi pini birtang ton pen arjupanikta. Sorkar boreng ang hoile chuklem dun seta abainong jongsi ningkan kang tim long le polote boreng ang hoi ke klem pen anpar arni ka chongda bang si ale ke long thuji. Lason si irrigation asai kam baithalang so division angkang bang pharoi sira plikebra troxy MR pen kedang lok fix pay la pen casual employee tum ningkan kang tim bainong kelong le jok kachesong asai deng nang koklo. Lason si kedam tang surahini ra ingkora plianingkan prayer chiklo pen pining surahini ra ingkora pho aningkan chitia chiklo an ningkan isi pleng kai apor anta bainong ki pi pedet si pang samrilo la sojo kidam tang chiti ni phai kebarni diphorong so pi golf boys higher secondary school pathua klamalong kachesong sai dengpon kachesong hut kidam tang ningkan ingkoi pen irrigation asai kam along si woreng choklem dun bomlo bonta men amat kidam tang pre chiklo pen bainong nangke khang check pen non an ningkan isi pleng tanglo Bangso putra Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phan sitami chitong damlo sita thang kichun ang thek avidetlo DDO atum nange thando na tengke 100 treasurer officer abang nang pipedet pusi nang than pachini pondo sita ningkan isi bainong kilong lea jok hem kachelangji aphan anta akisung nang dokoklu pusi kachesong atum chethan pong Nilitum ningkan isi bainong kilong lea jok hempen kidanglok bengalong kachoram apreng anta chitun edetlo methang aso loke pacharli jia phan anta ave kaprek atowar anta avidetlo towar isi vedo lake methang apran chamudet anchotlo Nilitum kecho jia phan kachoram pen kidanglok kaprek along interest choram thiplo lata non kachitu jia waisai kavidera jok non ke nang pia bangsi avidetlo lasi nilitum aphan nang mathara sai hemalong epong vet bangket bak damsi methang apran chamu damde chi kalipulote engineer a hemalong andamsi methang apran chipidam nang kokko bon buta kaningje padopontu nilitum aphan aprang pen langdam pulote online pen si bainong nang tipomlo bonta hamren treasury mate tio hin pen concurrent alo nang ke hang sera jok ningkan isia bangke bainong long letetlo la sojok nilituma hema bangke meet hor movie det asonlo la sojok piniania bangke bang pharo isira plikebra troxy araratum kachisong asai deng nang koklo la sinilituma kisung apothak nang matha ponra nilitum kilong le ningkan isia bainong nang pidet thapusi kachisong arat atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga phan kachuningri padupon আমি এবছৰ হহ হৈছে 11 মাহ হৈছে আৰু দৰমহা নোপোৱা বিৰাট অসুবিধা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী মানে স্কুল দিয়া এডমিশন দিয়া টিউশনটো মোৰ ছোৱালী দিব পৰা নাই বেমাৰ মই নিজে ভুগি আছো মোৰ ছোৱালীও ভুগি আছে মানে কোনো একো ফালে সুবিধা পোৱা নাই লোন লৈ থৈছো আমি পেমেন্ট মাৰিব পৰা নাই এটাই লাষ্ট কথা আমি সুইসাইড কৰিবলৈ বাকি আৰু সঁচা কথা মানে এইটো মিছা কথা কোৱা নাই এই সাৰহতে কি বিচাৰ বিবেচনা কৰিছে আমি কবলৈ নাজানো কি কৰি আছে ভিতৰি কি কৰিছে ইমান সমস্যা হৈছে যদি সবৰে বেংক পাসবুক আপডেট লৈ ল'ব লাগে তেতিয়া মানে সমস্যাটো কি জানি সমাধান হৈ যায় সাগে আলাংলি ফান সিএমকে ফান
ki puji mate ke chuniri kang tungji ma chuniri ji nil tum hin ado kan churi pu bang lah lo nil tum abai nong kidam tang chuniri rang kor pli Oktober pen pini an ke long le chi ko yang traini ke long le aso abai nong ke department pen claim big lo boleh kita kicun si pini anda tiam nong lo asin nil tum kang cir ke la an kang cir lo nil tum parcel puno mante korte muti injir lo bai su a problem le puno pinyan ke tham nong lo kidam tang non la Januari pen non pinyan tame mane tungke school admission enong leta morning se admission in poto mandolo MR employee education department or ami kam kori asu 20-25 বছরে আৰু দৰমহাও পাই আছিলো আমি তেনেকৈ যিখিনি আমাক নিচুকুনি দিছে সেইখিনি লগতে আমি ভালকে চলি আছিলো ঘৰখন হঠাৎ যোৱা অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই মানে আমি দৰমহা নোপোৱা হৈ আছো নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Karbi Anglong alo jesamet soarlo atum akisung pen jognangji pumathapon sikidam tang surahini raing kora pli aningkan chitini phai kebarni soarlo atum chingrumsi Women Karbi Students Association hasong puamen irponsi parjaponlo Women Karbi Students Association asong sengdet pen soarlo akisung do an penangan akisung pen kapajok asai nang klembom wangbom si pining surahini raing kora pho aningkan chitini phai kep ani anabangke ningkan isi nang plengsi dipu club along Women Karbi Students Association mahanggetek ani talon pon adaba porpen Women Karbi Students Association bidisar Agustin Kram sari deng pen songalama pangchar ponsi mai pangcheng pon Mayalong soarlo atum ke claim ke dam nangji soarlo atum maja kong pen ke chenglok soarlo atum loke charlie ko an akinang sot lapen soarlo atum akijok van ke long abidi sore anparta labang so song ke pang tang ponji labang so alam hai hui aluhi atum pen kachetong dun soarlo atum aphan than pachini tekang labang so mai ke paman pon along Karbi Anglong Autonomous Council em kacherong pp Women Karbi Students Association abidisar Agustin Kramsa Kerala pen Sasikala Murigaon pen Mafida Begum Hongbari ingtipi anparta Women Karbi Students Association along ke claim kachirap dun abang phietum aphan chetong dun si bangso amai mesen pen pichun pon women KSA amahang ki thek nikan si ke play katalon pon la sinilitum kiching sila la sini tum kabor idun ke la helo non e prang ki bang jelang stami nil tum la son solo song dum stami an so se ke pang tang pon thek ja phan so pin so song ta dolo alang li tum ta pochi che klem vet dam vet lo la sila sanong thak sini li tum women ke se song dum stami lan so se ke klem ke dam dun chi pang tang pon ja phan si chi pare chi phaleng pon lo pini la da la pen la dak ni li tum ka chu pha pon alu hi tum an stami ka chu pha teng pen dak na chi tong dun si chi thek pon long lo la sanong thak si heloving pen ni tum ka chu pha pon Kerala Sasikala mema phan sami chu pha pon teng pen alang li sami dak na chi tong dun iglo la pen la sanong thak si Murigaon pen alang li Mofida Begum alang li sami nut sorlo asong bong me klem ke thek na abang philo alang li sami samang bong pen ke alang li phanta chu pha pon teng pen alang sami dak na chi tong dun pot alang li phanta por pia teng pen alang li wang lo la si la sanong thak si non adak ki thegi ding de la ki em sami News Report Karbi Anglong Live Lakha Sirkep Amreng constituency ke parlo jirkendeng pen kilometer krep ho so se rongman pi kro arong amekar rajen kro achor sapi tisopi keso ketan pi ka jok sai jok je peaja e pen jirkendeng an keso kachelang ji aphan kachewan nanglo Rongman arong laki non head pen arong kalilo Rongman pi arong laki hakko areng kelok atum India lo nangkedo tip ahut pen sitami hadak aratum rong chukim etlo halabang so hawar henlo British mate areng kelok atum bazar mate hithi sitami bitekanglo ahitia mens dami baud bazar pu henlo lasi labang so non anke ningkan pharuisi apar pleng eta phi anta kaching thor puke chujeng bajirta avila lasila pusona dim Karbi Anglong Autonomous Council atum comment tu lo kerap ke pali damji
nona poro hud la pusona kisung ke phola ke cheng silo pukali ke dam tangar ni pen pusitami kisung apong long la pen kithi ke jang pusitami aphai do olo pusi halada ke do vek adata tum pen nang pachini don ko hemas asorlo rajan kru achor sati tisopi ang ligi swa reading piglo dame adakta kisu chelang bom ta uli dalo moi fix me la se kini la hospital ang pe ligi fasin to bang bom la bangala lo la si tuara akisung bangala lo amreng la langroi chaklok masi amreng ta dilong ave bonta kabor ilo pusi nang chekabor ilo ma bang lo manang le lo la si non ka tim Karbi Anglong mate Karbi Anglong ke thikiding atum phanga chuning rialam thibang la ko helo prabjin pen nili tum phan la bangso la am I pen amlenga dak la bangso rong along prabjin pen ani tum mesen avar sai mate tuar mesen nangi piji la pen delong nangi piji phan sing nili tum la so media chu pen ani tum la Karbi Anglong ke thikiding phan pachini lo nang rayan pro bulo nili jor ke su ke thung ke su ke siksa la patang helo la gay tuliram saran le nangrap te ni harong pari punale ni tum kisung e thepikan West Karbi Anglong mate nijang Karbi Anglong along kisung ke phoke thenai adim pulo te lage ni tum adim helo lum sayar taap sarucha rongmanpi amtu apam rong parbi lahaya rong helo along helo Jirikin deng pen sem singing ti Karbi Anglong live Lason si Karbi kuru searching room amai kedam tang chiti ni phai kretrok surini ra trainer ke paningkan amahang pathek konlo laso pen pacheton si non kewang ji chiti ni phai kretrok arni kuru arni talon ponji pusi KKCA chunbang Welson tiso pen pherang ke amaya long pen than pachini pon chiti ni phai kebarni Karbi kuru searching room amai phu dhon sing teron chunbang Welson tiso pen anparda claim rapet kuru po tum pen pherang ke amai ingni non ke wang chi chitia cheklo ni phai trade trogar ni Karbi kuru searching room amai pen kuru po arni ke talon ponji pusi klarda galam the than pachini pon halabang so ni ahawarti na kuru po la pen mai phu chun bang atung nang chetong dunji la pen adim lake Karbi Anglong diphorong sopi golf boys Higher Secondary School Pathua Klamalong si pedopon pupusit pherang kya mai long pen than pachini pon Hempu mukrang ador bar pejakat liki kurusar Esi kurusar kuadang bang sini tu mangai cirdam lo laso kurusar mai bang ke lage la ecet hedotik cot kali lo bir theru retik sido bompo nangke ceng kalage non sike cengrum nang kolam cot kurusar ke lage haptir theke plangkar bi ke plangkar si kurusar ke nangke mana tidak ke cengrum rede abang pu thek yam re jama son si thek don long si non uwi ki mia tum abang ke ala kurusar tum ke than theben i thidulang palam pen ta dun long lahai hu i thidulang welo palam mang patini da dia pansi seng pon mai pera ke mang bai la lo non pun protan le non prang pen abang ke kom silong chot kali lo pir the dang pi dong ta Karbi akhai tum ta kurusar rani do pula so huli de phare tu pipiar bom lo claim pon bom lo ta peni tum non kapang dak tang analam hem tun puno rong care puno chuyun puno Karbi phijo adama sar ki thige jang puno da tum habar be chitom pini ko ala habar chitom ke ka do epen thongkep la phos se ahawa samchom phan bat de lo ke samchom pe sab de lo potang te pini chitom ke president secretary si che phalo da non ta bang phalo si se tu committee da don do ti kam no ta si ni tum matha bang ke la lo la ana habar men ta ni tum ko som pe si non bang ke prang bang ke la hilong par pi pro ajo Ram su ajo hidia ajo pa kachu yun jok lodi ma karom ke jok lodi ma hala sini te kamat ha ekdom me sem sordo tum wido betha ka thai jo so pin so tum Karbi ka phejo don rap meka sarlar anam pharoni pharola rom si menta rong ke rom ope chu yun ta bi sera thai la sini te ke mang do la sila solo sum si Karbi adang pi east west ta rong khang am region thong pir the adang Karbi sum same hai to na chirap to ding na puru abete nim reng ne News report Karbi Anglong live
Assam State Rural Livelihoods Mission pen Sericulture atum pen paterpi ponsi lapuanso se inki ke pangreng anathu RD ki PG aphan pura kichingsi hormu ke rona jamek ke dengpon West Karbi Anglong Hamrana Rong Sopi District MP angkang kupia potsi ke papi hup anpata saikam asai pho tum kupia potsi methang asai mo ke claim angtek kavidet mapu West Karbi Anglong DC mate District Commissioners Sarangapani Sharma pen Maike Phalong Karju Pedwahut Sericulture Superintendent Gobind Chandra Kalita Hin pen Inki ke pangreng ahoron jam kiron dengpon popo alamchak atengsi Chitini Pai Kep Ani Inki ke pangreng ahormu self-help group bang pokep atumaphan rondun Halpo Assam State Rural Livelihood Mission District Functional Expert Joisna Kropi pen ke pachini dun ke West Karbi Anglong Development Block 4 mate block pli ke parlo jesamet socheng amri chinthong la pen rongkhang block arlo rong atohano kahumri pen self help group members atum inki ke pangreng ke thek long ajoksi akerap kpg apansi Hamren Superintendent Sericulture Sahem Amad inki ke pangreng ahormu Superintendent Gobind Chandra Kalitari dengpen ronpon Labang so Mayalong Sericulture Saikam Kilang Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Duri Ronghang Hamren Sericulture Superintendent Gobind Chandra Kalita ASR LM Pen DFE Josna Kropi Extension Officer Maluti Inglengpi Assistant Manager James Tiso Sericulture Inspector Mongol Singh Rongpi Atum Pen Sericulture Pen Kirona Hormu Tipe Aprang Inki Kepang Reng Pen Ale Kelong La Pen Ansose Ale Kachapalong Muchorji Aphan Than Peridun Tangte Sericulture Superintendent Gobind Chandra Kalita Pen Alam The Nanglitum Arju Ikta La Pen Halapu Assam State Rural Livelihood Mission Pen Josna Kropi Pen Alam The Sitami Nanglitum Arju Ponikta Level Rural Livelihood Mission Forward Kurisil Teolok Sericulture লগত জড়িত থাকা এসএসজি আছিল তেওঁলোকক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সেৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা কিবা অলপ সাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে যেটো এসআৰএলএম এ ডিপাৰ্টমেণ্টলে অফিচিয়ালি লেটাৰ ইস্যু কৰিছিল আৰু সেই প্ৰসংগ উদ্দেশ্যৰে কি আমি আজি 50টা প্ৰায় 50টা এসএসজি আমি সেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি কিছু রিয়ারিং অ্যাপ্লায়েন্সেস আমি প্রোভাইড করেছিলো SRLM pen da West Karbi Anglong SRLM hin pen itu so sericulture department pen itu selang ponsi 42 jon beneficiary ba SAG members atumpan mamala sericulture ba inki pangreng atumpan nilitum sericulture pen selang ponsi 42 members atumpan ason kedorka tumpan Halapu West Karbi Anglong District MP Hamren Rong Sopialong Sericulture Saikam Ahem Kamurim Krai Silingkawi Inghap Kevak Karlu Kicholap Laan Chotkalisi Ahem Setami Kiru Thujiang Ring Kedo Kogajok Saikam Along Chokomar Ke Claim Hemalu Kedo Anta Kaphire Mimi Angtek Dokok Luputa Chithan Rinti La Sopen Langdam Pulote Department Angbong An Kamara ke Sericulture Superintendent Asahemta Ihum Lopusi Jongpon Karbi Anglong Autonomous Council ke Chari Sericulture Saikam Kilangpon EM Kachirong PP Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Sericulture Secretary Duri Rong Hangatum Pen Saihem Alon ke do lapen Themuchot Kimpon Popusi Chiroktok Araratum Pen Chethan Rinti Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Lakhaing Koratro, Duarbaguri MEC constituency under Daythor, Bapuram Singnar Arongmekar, Buso Singnar Hem, Me Chupide Jok, Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi, Ametang Jongjung Akia Datpen Kirap, Kepajirpon. Lasonsi, Jongpon me, Duarbaguri MEC constituency EM Richard Tokbi ke, Ametang constituency upon Kirap to Ongamatsi, Duarbaguri Aratke, EM Richard Tokbi upon supporters Ongaretlo. Kumadni ke keso aphan tangka ke hang kumadni ke students atuma phan admission movie kumadni ke
dead body kache wan mowe akelo chongda dam kisung ke pho tumaphan ke rabdun lasonsi lakhaun ipin pin ansi amithang jongjung akhia dat pen si ke rap ke pajerdun side de lason thak thak si ke dam tang chitini phai troxian ingwe deithor bapuram singnar arongami karbu so singnar hemkupi ko son penloni ajo por phai kreni ra mini thongke ba por ahut men hemi chopi de jok osomar atum loke charle akitab uniform antami me chopilap lo anchota kalisi document samukha anta me chopilap pen peri kachi umape amukha anta me chopilap anlo buso singnar ke din hajira si chongda chot lasi chomowe ke do kethak mowe an angdeng si buso singnar hem nangli roklo lasi labang so birta em richard tokbi arjulong si ningduklo lasi Dwarbagori BJP Mandal Committee Maipu Amoron Terang Dethor BJP Local Committee Dun Maipu Rajiv Singnar Social Worker Dilip Singnar Atumaphan em Richard Tokbi Pin Khatponsi Buso Singnar Ahemtun Atumaphan Tangka Suring Koi Kirap Pajirdam Lapen Lapu Dwarbagori BJP Mandal Committee Maipu Amoron Terang Hin Penta Buso Singnar Ahemtun Atumaphan Talpulin Kirap Pajirdun Lasonsi Buso Singnar ta ningarong pik anlo lapuan kisung ke pohut nang kerap dun theka pot arnam ating loputa ningjipon solo lo ai si sa na solo chine nang kerap dun pot na tung kisung gitu along utame to pa nang kerap dun pot solo par pik lo si anso se korang kilo nang hem me chode lo angke nang school gidun kitab buhi uniform pe ne bag pe ne doma bel do non doma be do oh tek uniform pe ne ke ave me chopon labla News Report Karbi Anglong Live Kidamtang chitini phai kebarni jirikindeng hempumukrang auditorium hall along Karbi Anglong Digital News Forum jirikindeng aro kichengsi ningkani si ke chok mahang ke thekarni katalon pon Karbi Anglong Digital News Forum jirikindeng aro amai pru samsing ingti ke chari pon amailong alohi sarpo mana peng pen jirikindeng police station chairman boysing ingti ke chetong dunalong West Karbi Anglong Digital News Forum amai pru Daniel Inghi West Karbi Anglong Digital News Forum Kongchunbang Great Sontimung Kara West Karbi Anglong District Committee Bidya Singh Terang Jirikindeng KCS Zonal Committee Ren Singh Terang Maipu KSA Hamran District Committee Mohan Bekiling Maipu Karbi Students Association Jirikindeng Branch Committee Maipu Dipendro Rong Pipen ke danglok ke ongdung atum chetong dun rinti Bangso hot Karbi Anglong Digital News Forum jirikindeng aro ningkan isi ke chok ahim ke dok pustami Maipu Samsung ing tia hin pen ing than pon sikadu kawe ke chetong rapet atum pen kecho ning cheparong pon Mayalong West Karbi Anglong Digital News Forum Maipu Daniel ing hi pen kosonsi media mate phirangke ke claim nangjima lapen ko ansi kisung mapu aputhak penangan alam than tikang lapen halapu aluhi sarpu Borsing ingti chairman jirikindeng police station a hin pen pusitami koson si rada tum media mate phirangke atum along kachirap kachito do nangjima pu aputhak thantikang jirikindeng digital news forum eltum da ningkan isi plane talon arni lo base eltum pini labang sonne mesen me pen chun pon lo lapen amren rong so pipen ade West Karbi Anglong Digital News Forum apitu atum sameda nang pale delo la solong nitung kopi se koson se media tum news kepada nai ma koson ya por se news kian du nang jema lapen public pen koson se la kyong du news kepada nang jema la bang so puta samini tum pan hana presiden borsing tipen chenglok si ningkarom alam lo Karbi Anglong Digital Forum Jirikindeng Branch peneng ningkani sikit leng masih alang itu makan pusame kidam tangi klaim mesen apor curulo tapi nanti wang ji pusame alang itu amsuse Jirikindeng la
digital forum branch na tipus tami anso se apa prang pen rado asai ikle malo stame anang tu mesen pen kelang cari kunci pan lelihin pen stame anang tu pan suri apa anso se anang itu opran mesen pen klaim kedam dia pan arnam lo me kansi Jerikindeng pen Samsung ingti Karbi Anglong live. Tang tipini ada babirta ke lapuan si kang ton poniklo.